Aya man bwana nawe byakubaho man umeze guteze asha ni sawa urasunika umuntu ngo bimeze bite naca ni sawa man je ubukene buranyishe man none se nije muti ubukene bwawe aya man ndabizo turi inshuti twaniganye wamfasha mbabare twariganye twaramaze ibyo bintu muwamuze ese mbabare basunguza amafaranga amaki amafaranga y'iki mbabarunguza amafaranga angana ate 8,000 nzagukubira kabiri mbabare nzagukubira kabiri nga basunguza 2,000 ibindi mwana ndakuzi wakajyama urahambura umva hari ahantu nzakazi urumva aho hantu nzakazi bazaba amafaranga mpita nkukubira kabiri urumva urenguza 8,000 nzagwa 16 bingahe 8 ntabwo nabiguha mbabarira mbasume 2,000 akajyama wajireka rwose ubu si 2,000 wowe wabyishyura basi nzagumuna sira kugukorera ahantu mfite akazi nzahita nkuha mwana reka nkubwire ayanjye aravuna nyambaye twabipfa kuwa kane rwose kuwa kane uzayamba kuwa kane nzarangujije amafaranga yawe n'inyungu utazambeshya mwana we rwose mbabarira akira akuba witonze ariko ntukazoza upfa ko gufata uko ubonye ujye umenya ko ayanjye avuna wagiye umenya ko avuna ariko mva nkubwire uzanyambura pe vika ujye umenya ko ayanjye avuna wagenda Azanyambura mwana. Ntabwo nzakwambura. Nibyo. Mwana azanyambura. Ntabwo nzakwambura. Mvase. Wametereje kwa mujama. Nkajyana mu duceri twe twongera tukicomokera mana. Mwe nta kintu ndikora twigendera mana. Nta kibazo mani ka tugera n'ubundi numuhereza amazina yose aratungurije metene icomokera nawe. Ntari bimani twigendere. Salama papa. Salama man. Seman, ko mwabuze? Meze bite se wo? Ntago ari uguhe. Shaman zikiye jama cyawe. Iyo ukugurije amafaranga kibera ko. Do, namugurije amafaranga amazu umwaka. Naye se nakojya kumukiza. Umwaka gusa. Ni 3 barayimara. Ikige 3 wabo kigiki. Ariko mani w'imbeshe. Yambwiye mu minsi mike. Naye neza udukora. Amana ubushomeri nawe siwe. Akira naguhe mani none. Uranayabonye. Mugende. Mugende sudashitiye mitsingi man. Man. Mugende. Umvase mani turakwishyura none utangiye Mugende. Oya mugende. Twigendere umusaza. Kumenyere. Bane mwana wanje. Mwana mutume. Ya n'amafaranga. Genda kumuna utuzanamo peti mitsinde 2. N'imineke. Nabya bindazi binini hajya babyita gute? Denji. No makunzana ibyo bindazi bya denji. Asa ukuyanzana ni muganga hicyo ndibuya. Kandi ari n'imineke myiza cyane. Kwa Bosco rwose nabya bindazi bya denji. Kamubaza. Amandazi arya abana umuntu umugabo arya amandazi. Kuko envelope haza izari mu envelope habandi zabagabo cyangwa abantu. Twese tugomba kwenda. Genda ukigira vuba cyangwa se Aba. Yego turahari. Mugume muhabe nyine. Umva hano. Ko warabuze? Asha naburiye hehe. Twe twicara hanze. Nabonetse noneho mwana. Shauje mu gihe kibi pe. Nje mu gihe kibi. Uje mu gihe kibi. Ibyo ni ibikimamwe uguraje umbwiye ko utari buma yanjye. Sha amafaranga yawe nta mafaranga yawe nabona. Uko warabuze yugomye kaburira. Ngo iki? Nta mafaranga yawe nabona rwo. Nguma nkabura. Yugomye kaburira. Ariko ibyo ni ibikino ubwo. Nyirinzi yaje kunyishyuza ngo ndarara. No sije nishyura nyinje. Cyangwa niyo nzishyura. Nindi amafaranga twavuye ko nzishyura nyinje. Uramaze uraya ubwo ndarara hare. Urara kararise. Uramaze akunda kararise. Hapo wumva kakajama jewe ndakwishyuza yanjye arangiza ukananuka. Nta mafaranga yawe mfite nushaka kugenda. Urubyo byo mubwiye mukurinza kumwe. Nta mafaranga yawe mfite nushaka kugenda. Kajama we nango ukuntu mwambura tujama nkamwe waje nyishyuza urira none utangiye kumeza yanjye urayama. Amafaranga yawe mfite ariko. Ako mwana. Nta mafaranga yawe mfite. Ntacyo ugomba nkubonye nyine. Itonda ariko. Aya mbere ndayabonye.
Man utabuka amafaranga yanjye. Utabuka amafaranga yanjye. Man zone na mbabare nako yanjye man. Nako yanjye. Ndavase ntabonye nanda ahubwo. Oya man mbabare. Uramaze ndavana ntabonye ndi sahubwo. Papa kira amafaranga n'ingaro kuri byende waronumye. Zana hano shake mamuza na neza. Papa kayatwaye. No mwenye nijoro. Uzaza kuburara guya mayere icyo. Vie. Abo mbaye ngiye man, mbaye